Ciana iria ire na mawathe ni cibataraga ureri wa mwanya na gukorwo magitangikirwo na njira iria yagiriire. No Joy Shushi muiritu wa ukuru wa miaka 17 na uria ririti ritwa riake, aciari ake ni mageretie maya mothe, no muthia agikora hatikaini ya kunyitwo kiahinya, undu wa kumakania arigiko giki kiahanikire thukuru-ini uria athomagira. Kitu tu ambacho alikuwa akiimba, mam, John ni mbaya, John ameumiza mtoto wako, piga John mam, pige John. Sasa sikuwa nachukulia uzito wote kwa sababu pia ni mlemavu wa akili. Haha nyina wa muiritu agatutariria kimako kiria kia mutungire riria ndeto ino yahithukire. Chungu iliniingia sana nilivyoona mtoto wangu waga nikifika na nipokea, ananikimbilia, lakini sasa hawezi tembea, hawezi simama. Kwa hiyo nilishikwa na huzuni, machozi kaanza kudondoka. Kuringana na nyina, akinyukirie ikinya ria na ihenya na agithitanga ndeto ino ceceni-ini ya borithi ya Waithaka na uthuthuria ukoretwo ugithie na mbere. Undu wake hamakiria ni ati family ino ndiri yahota kwenjera ndeto ino makiria ona kana kumenya uria watabanirie giko giki, kuona thukuru ni hinge na igeria ria kwaraniria na arugamiriri a thukuru uyu ukoretwo ukiringa ihiga. Naona tu alama shingoni huku, naona tu alama za mikwaruzo. Sasa nashindwa kuuliza, nitauliza nani anijibu vizuri. Ripoti kuma thibitari-ini iria aratangikirwo ya Nairobi Women ironania mathina maria maumanire na giko kiu kia unyamu. Ni uhoro urectifyagirwo thiini wa theater, kana ni uhoro twaragwo thiini wa theater, na niguo turekire nake agatwarwo theater, agatumwo nigetha njira iyo igacokio. Kuringana na marigitari aria mamutangikire, maumirira mao mothe maronania muiritu uyu ni anyititwo kiahinya. Ni mwana wagereire giko ota kiu kigeragira ciana nyingi kia unyamu, na riria tuire guthondekwo ndagitari ni makire kumenya ati ni agite na thina ungi, na thina ucio ni uria tugaga ndarahota kunyita mathugumo, matirahota guikara kana ona kioro kiraimira kuria gitagiriire. Riu muciari uyu ni oritie maabitha a uthuthuria gwika mituki na mamuteithiriria gukinyira kihoto kia mwana wao. Naomba tu hii maneno muichukulie kwa uzito kwa sababu mimi nina uchungu. Hali nilionayo ni hali ya shida sana. Na mtoto wangu nilikuwa na mategemeo kwake, anaweza kasoma maisha yake ya baadaye, anaweza kafaulu. Nikieha kuona ati uria ratabanirie giko giki ndari araikio ngono, tukihoka ati maabitha a borithi ni megwika uthuthuria muiganu niguo kihoto kia Janet gukinyirwo. Ngiribotera Kameme TV kuma thibitari ya Nairobi Women, muciĩ munene wa Nairobi, njitagwo Wanjiru wa Mwangi.